setšhabeng thuso. Ke tsholetsa matlho a me kwa dithabeng. Thuso ya me e tla tswa kae? Thuso ya me e tla tswa Moreneng Modimo wa rona, ena ya tlhodileng legodimo, lefatshe le dilo tsotlhe tse di mo go lona. Amen. A bopelotlhomogi le maikutlo a raetsho le Morena Jesu Kriste le kgotso di be le lona botlhe mo kerekeng. Amen. Bomme le bontate, ka rata ho dumedisa. I welcome you in the name of Jesus Christ. Whether you are young or old, whether you are first time or long time worshipers, whether you come full of doubts or confidence, joy and sorrow in this place, we are all family because of what Jesus did for us in the cross. May each of us find a great joy and spiritual nourishment as we worship today. Amen. Re tla simolola di hosana tsa rona ke se ke utlwile Hosana 2:5. Hosana 2:5 ke se ke utlwile Jesu ha o mpitsa. Re ka yopela ka mafolofolo. Ke utlwile
Re tla buisa Pesalome ya letsatsi ya ntlha mo Pesalome 130 ro buisa fela di-verse tse pedi fela. Pesalome 130 ke tla e buisa ka Sekgowa. Ha re buisa e buisega jaana ka Sekgowa. Psalm 130. Out of the depths I cry to you, O Lord. O Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to the voice of my pleas for mercy. O Lord, let your ears be attentive to the voice of my pleas. Amen. Re tla opela Hosanna 264 ke na le modisa. Hosanna 264 ke na le modisa ke tla be ke tlhoka.
Isa ke tlabe ke tlhokang. Ha re buisa pesalome ya rona ya bobedi, pesalome e re itseng, pesalome ya Dafita, pesalome number 23, re buisa verse 1 to 4. Pesalome ya ga Dafita e re, Morena ke modisa wa me, ga nkitla ke tlhoka sepe. O mphodisa mo mafulong a matalana, o nkgogela kwa metsing a tapoloso. O lapolosa moya wa me, o ntsamaisa mo ditseleng tsa tshiamo, ka ntlha ya leina la gagwe. Le fa ke tsamaya mo mogorogorong wa moriti wa loso, ga nkitla ka boifa bosula bope, gonne o na le nna. Tsamma ya gago le seikokotlelo sa gago di a nkgomotsa. Morena ke modisa wa me. Ha re leboga Modimo e le Morena, e le modisa wa rona, re mo leboga ka mo boka. Ha re opela Hosana 20, re a go boka Morena, re ntse re tshabela wena, re sa phela ga monate ka pabalo ya gago.
Hallelujah. Amen. Bomme le bontate, sebakeng sena, we are coming close to God to affirm our human dignity. Re ka emelela to affirm our human dignity. Re ka simolola. I stand tall and dignified in the presence of God and among my fellow human beings. I accept myself as a precious and unique person, created through Christ to be the image of the living God. Together in animals, trees, and rivers, we are a living community, belonging to the earth, our common home. Amen. Re tla opela Hosana 226, ke utlwa Jesu a mpitsa, verse e le nngwe fela. Hosana 226, ke utlwa Jesu a mpitsa. Fatshe. Sebakeng sena re buisa molao wa morena modimo wa rona mo go Romans chapter 13 verse 8 to 10. Khutsafatso ya molao wa morena modimo wa rona, Romans chapter 13 verse 8 to 10. Ha re fitlhetse molao wa modimo wa rona ka Setswana molao wa morena modimo wa rona o buisega jaana. Setlhogo se re lorato lo dirafatsa molao. Lo fetse tsotlhe tse di tshwanetseng go leswa, go sa le go ratana fela, gonne yo a ratang yo mongwe o dirafaditse molao. Gonne ditaolo tse di reng, o seke wa dira boaka, o seke wa bolaya, o seke wa utswa, o seke wa supa tshupo ka kako, o seke wa eletsa, le fa go kane go le taolo e nngwe e sele, di akareditswe ka lefoko le le reng, o rate mongwe ka wena jaaka o ithata. Lorato ga lo direle motho bosula, ke ka moo lorato e leng tirafatso ya molao. Lorato ga lo direle motho bosula, ke ka moo lerato e leng tirafatso ya molao. Amen. Re tla opela dihosana tsa rona, Hosana 114, di teng. Ya modimo re le batho re hopole hore re tsetswe mo sebeng
fela modimo wa rona o re fa monyetla hore re ikatumetse sefahlego sa gage, re itshwarele dibe tsa rona. Fa re buisa Johane wa mathomo verse 8 to 9, re buisa e re fa re re ga rena boleu re a itsietsa, mme boammaruri ga boyo mo go rona. Mme fa re ipobola maleo a rona, ona o boikanyo le tshiamo le go re itshwarela maleo le go re itshekisa tshiamololo yotlhe. Fa re re ga re a leofa re o dira moaki, mme lefoko lona ga leyo mo go rona. Bomme le bontate, let us now recite the Apostles' Creed, tumelo ya bokreste. Re tla e buisa ka nako e le nngwe. Ke dumela mo Modimong Tate ha matla otlhe, mmupi wa lehodimo le lefatshe. Ke dumela mo Jesu Kriste mora rona ya tsetseng a le nosi, morena wa rona, ya nthileng ka nang le tshepo. Jaanong setse re ipoletse maleo a rona, a re tumeleng ka Hosana 238, re itumelele gore dibe tsa rona di tshwaretswe. Hosana 238 ka mafolofolo.
Ke a leboha, a re rapeleng. A re rapeleng. Modimo ntate, Modimo morwa, Modimo moya o halalelang. Modimo rona re ikatumetsa sefahlehong sa hao mosong wa letsatsi. Mo re tlo utlwa lentswe la hao le le matla. Re tlo utlwa lentswe la hao le re fodisang Modimo rona, lentswe le re phedisang. Ra leboha ka kopano ya bahalaledi, ra leboha ka setshwano sa hao Modimo rona. Re leboha hape le dijo le diaparo tse re phelang ka tsona. Gonne ba bang Modimo rona ga bana tsona, ga bana sepe Modimo rona. Fela ra o leboha Modimo rona ka botle ba hao le boholo ba hao Modimo rona. Re leboha hore tsosa mo mosong re tlo kopana mo ntlong ena e matla. Modimo rona re rapelela le ba ba seng teng le rona Modimo rona, ba ba leng mesebetsing le dipetleleng Modimo rona. Re re o be le bona o ba fodise, o ba bontshe boholo ba hao Modimo rona. Re le batho re a leofa matsatsi otlhe, re kopa o re tshwarele dibe tsa rona. Matsatsi a mangwe Modimo rona ga re ipone, matsatsi a mangwe Modimo rona ke enga fela e re fihliseng sebe Modimo rona. Fela re kopa o re tshwarele dibe tsa rona. Re le batho re ikatumetsa mo go wena Modimo rona. Re ntse re kopa maitshwarelo a dibe tsa rona Modimo rona. Mosong wa letsatsi re katumetsa mo lentswe la le le matla, lentswe lena le re tlo di phedisang, lentswe le re bontshang tsela Modimo rona. Le phela dipelong tsa rona, re gase fanghedi lefatsheng lotlhe, o re phedise Modimo rona. Ka lebitso la ntate la morwa la moya o halalelang. Amen. Re ntse re eme jalo bomme le bontate, re ka dumedisana gore re bonagale gore teng kerekeng ya Modimo. Re ka dumedisana ka pina e re tlwaetseng dumelang bana ba ntate ba keneng tempeleng.
Ke a leboga bomme le bontate mosong wa letsatsi re kopana le lentswe la letsatsi mo bukeng kgotsa lengwalong le le kwadileng ke Jacobo, the letter of James. We are only going to read chapter 1 verse 9 to 12. Lengwalo lo lo kwadileng ke Jacobo chapter 1 verse 9 to 12. The letter of James chapter 1 verse 9 to 12. Ke kopa o etshwereng ka lentswe la sejatlhapi la Sekgowa a re buisetse yona, nna ke tla latela ka e buisa ka Setswana. James chapter 1 verse 9 to 12. James chapter 1 verse 9 to 12. Believers who are rich should be glad when bad things happen that humble them. Their riches won't keep them from disappearing as quickly as windflowers. As the sun rises and gets hotter, its heat dries up the plants and the flowers fall off. The flowers that were so beautiful are now dead. That's how it is with the rich. While they are still making plans for their business, they will die. 12, great blessings belong to those who are tempted and remain faithful. After they have proved their faith, God will give them the reward of eternal life. God promised this to all people who love him. Ka Setswana e buisega yana, setlhogo se re diteko le dithaelo. Verse 9, mme makaulengwe yo o kwa tlase a ipoke ka bogolo jwa gagwe, yo o humile a ipoke ka bobotla gagwe, gonne o tla nyelela jaaka sethunya sa bojang. Gonne ya re letsatsi le tlhaba ka mogote o fisang, le swabise bojang, mme sethunya sa jona se tlhotlhorege, bontle jwa sebopego sa sona se bonyelele. Mohumi le ene o tla nyelela jalo mo metsamayong ya gagwe. Gonne go sego monna yo a itshokelang diteko, gonne e tla re a sena go bonwa a fentse diteko a amogele serwalo sa bophelo se morena o se a isolofeditseng bone ba ba mo ratang. A lentswe la morena Modimo wa rona le ne mo dipelong tsa rona ka lebitso la Ntate le la Mora le la Moya o galalelang. Amen. Bomme le bontate mosong wa letsatsi re kopana le lengolo lena le lengotseng ke Jacobo ena ka sebele. Jacobo e le yena e le mongwe o ne a gasa evanghedi, hape e le mongwe o a tsamaisa evanghedi le barutwana ba Jesu Kriste. Mona Jacobo o na ngwala lengolo a bone kereke e rileng kwa Jerusalema,
ha ngolela kereke ena le dikereke tse farologaneng, a ngola lengolo lena a ba gopotsa ka bodumedi ba bona le ka diteko tsa bona. Ha ngola mona o ruta ba Kriste gore ba hopole hore Jesu Kriste o tlile lefatsheng a tlo phela le bona, a ba bontsha bophelo bo sa feleng, a ba swela dibe. Hape Jakobo ha ngola lengolo lena o le ngwalla kereke mo e leng moeteledipele ko teng. Re hopole Jakobo e ne e le mongwe wa barutwana o na tsamaya le Jesu Kriste. Mohlomong mona ke mengwaga e fetileng Jesu Kriste a sena go tlhatlhoga kwa lehodimong, mo a tlo feta a fihle lehodimong a re lokisetse bodulo teng. Mona Jakobo ha ngola ditaba tsena o na etela pele kereke a itlhomileng kwa Jerusalema. O ne a ngolela ba Juda mmogo le ba Kriste, a ba ruta ka ditaba tsena tsa Jesu Kriste, a ba ruta hape le ka diteko le dithaelo tse ba fetang mo tsona. Mona Jakobo e ne e le motho yo a buelang batho, ba bang ba ka nahana hore e ne e le motho wa sepolotiki, fela o ne a buela fela a bua gasa le lentswe la Jesu Kriste. Mona ha re bala le buka ena e re tlhalosetsa ka gore diteko le tumelo ya rona ke dilo tse tshwanetse re di tlhokomele maphelong a rona. Gape re explora gore diteko tsa rona le tumelo ya rona e ruta hore bukeng ena e ruta hore tumelo e re dumelang ko ho yona re tshwanetse gore re direle gore mmuso wa modimo o tle mo lefatsheng, mmuso wa hae o tle mo lefatsheng le thato ya hae e phethehe ka diteko tse re fetang mo tsona. Hape re bona Jakobo a addressa dilo tse farologaneng tsa go tshwana le poverty le go rapela materialism le tsotlhe tse re fetang mo tsona. O di buisa jana a di mentiona ka lebaka la hore ke dilo tsa di bonang tsa kopanang le tsona le tse ba Kriste ba di dirang le tse ba Juda ba di dirang ka mo kerekeng. Ka mantswe a mang buka ena e ne addressa all the Jewish Christians mmogo gape le the Christians who were converted from the Jewish tradition ba tsamaye le tradition ya sekreste. Mona Jakobo a ba ruta ka di trials and the temptations tsa lefatshe, a bua dilo tse ba di bonang ka matsatsi otlhe, mo re bonang modimo wa rona a ba ruta ka go ikemisetsa le go tiisa tumelo ya bona. Mosong wa letsatsi Jakobo o ne a ngolela batho ba gore a ba rute hore a na ngolela batho ba ka honne a na bona madulo a bona, because the church mo ne le moteng e ne e le lefelo le lentse le iteka mo go tsona, le ne le iteka le tsamaisa efangedi. The community was not well prepared, but e ne e le tsamaya under the condition ya poverty. Fela o na ba ruta hore all the riches that you want, they are not more important than tumelo ya gago. Antsa ba ruta a ba ruta hore di trials tse re fetang mo tsona ke boitumelo, and we relieve them ka lebaka la hore re hopola we are under the authority of God. Le ha ntsa ba ruta ka ditaba tsena o ba hopotsa hore le kereke e ke etelang pele ha se kereke e ena a ipatlelang yona, ke kereke e Jesu Kriste mo e leng yena moeteledipele, e le yena tlhogo ya kereke. A ba ruta hape ka hore modimo o ne a ruta ba dumedi ka diteko tse ba fetang mo tsona, gore as much as ba fetang mo tsona modimo o tla le ruta mo ditekong tsena, bofelong ba teko ena o tlo bona boholo ba modimo, you will see the glory of God. Gore diteko tsena ha se diteko tse re iketsetsang tsona, fela ke diteko matsatsi a mangwe ha satane a ikatumetsa maphelong a rona a batla go bona hore a modimo o re mo rapelang ona o teng na. Mona the main goal ya ga Jakobo o ne a batla go netefatsa, to nurture and go godisa kereke ya modimo ka go ba ruta ka hore diteko tse ba fetang mo tsona tsena ha se diteko tse batho ba nahana hore ke tsona, tse batho ba nahana hore ke tse ba fetang mo tsona. Ka mantswe a mang Jakobo o na ruta batho bana gore botshelo bo ba botshelang botshelo bo tshwanetse gore ka matsatsi otlhe ba fenye diteko tse ba fetang mo tsona, gore modimo bofelong
re tlo bona boholo ba hae, we will see his glory. Mo re bonang Jacobo a re ruta hore diteko tse re fetang mo tsona le dithaelo tse re fetang mo tsona, it is part of life, they are inevitable, re ka se di fenye, fela re ka di fenya ka Jesu Kriste le Modimo wa rona yena o tlisitseng Jesu Kriste a tlo re swela dibe tsa rona. Gore diteko tsena, it is part of life, we can't run away from them. They are the trials and the teachers tse re kopanang le tsona, the teachings tse re kopanang le tsona tse re rutang ka go itlhokomela le go kgotlhelela botlhoko bona. Ke mo re kopanang le rona verse ya rona ya letsatsi, the text verse e le verse 12 mo e reng go sego monna yo a itshokelang diteko. Blessed is the one who perseveres through trials. Modimo o tlhonolofatsa yo a fetang diteko tse farologaneng. Bomme le bontate, verse ena ha re bala sentle ke ha Modimo a feta a tsena maikutlong a Jacobo mo a ikopantshang gore motho yo a tlhomamisitsweng, motho yo who are blessed is the one o tla utlwang lentswe la gagwe, ke yena o tla fetang mo dithogako, a fete mo diteko tsa fetang mo tsona. Ha re tlhalohanya mantswe ana re bona ka sekgowa e tlhalosa lentswe lena persevere, go kgotlhelela, go itshoka. Ga re bala ka Bible ya Segrika e re lebitso lena le tlhalosa le re ke epimenwe ho ibala ka Segrika. Ha o ibala o tlhalosa e re ke motho yo a itshokelang, to persevere, go nna pelo khale, go ikgogomisa, to remain steadfast. To remain steadfast ke gore to remain fortitude, ka mantswe a mang le ga sengwe le sengwe se ka tla sa o tshikinya, you will remain mo le moteng. Ke mo lebitso lena la Segrike le tlhaga mo the root word ya epi, ha e feletse e le epimenwe, but the root word epi it's a root word ya gore go ema, go itekana, go ema mo ntse mo teng. The root word is ruta re le ba Kriste ka Segrika hore this root word it comes from go ema mo le moteng, gore le selo se katla sa go tshikinya ha o tlohe mo le moteng. Lentswe lena le ruta gore re le ba Kriste re tshwanetse gore re itshoke, re ha re itshoka jana re hopole gore diteko tse re fetang mo tsona, mantswe a mangwe le matsatsi a mangwe re hopotsa gore ha re feta mo ditekong re na le go ipotsa re re Modimo wa re leka, re na le go ipotsa gore mang wa nleka, fela Modimo ha ka se o leke fela. Modimo ka mantswe a mangwe matsatsi a mangwe re hopole gore Modimo re mo lokela le mo sa tseneng, re re Modimo wa re leka, re senya lebitso la Modimo. Ka hore Modimo wa re leka ha re dira bosula. For the fact that o dira bosula ha fetsa hore Modimo wa re leka, ntho o irang ha se ntho e tshwanetseng, le ntho e buang ha se ntho e tshwanetseng. Ka mantswe a mang ha o re o ira you commit sin, e fetsa o ithiba ka hore Modimo wa o leka, Modimo o rata ka pelo yotlhe, ka mantswe a mang he will never lead you to sin. Modimo a ka se o leke ka diteko tse o kopane le tsona mo lefatsheng, e fetsa a re ke a o leka ke batla o ire sebe. Bofelong ba diteko tse o fetang mo tsona, that is when you see the glory of God. Ha re bona lentswe lena le le matla la go itshoka, re hopola ha Jesu Kriste a phetse matsatsi a le masome a masupa, 40 days and 40 days, 40 days and 40 nights. Ili matsatsi ana mo a le thabeng a rapela. Re hopole re le ba Kriste, when you are about to embark to a new journey, re feta matlhokong, re feta mo re itshokelang teng, where we fast for a certain thing. Ke ha Jesu Kriste a tlo fasta ka lebaka la hore matsatsi a tlang ke mo tlo feta mo a tlo dira ntho Modimo mo rumileng yona. Bufelong, towards the end of those 40 days and 40 nights, re bona Satane a tumela Jesu Kriste, a re a kere wena o Modimo, a o ke o tseye letlapa lena and turn it into bread. Bomele bontate, the main reason ya go fasta is to be weak in spirit, is to be weak in body but rich in spirit. Ka mantswe a mang Satane ona moleka ka ga mmele wa gagwe, ona moleka ka tsotlhe tsa mo dirang tsona gore a tse a folde to go back gore a dire dilo tse Satana mo dirang tsona. Ka gonne Jesu Kriste moya wa hae o ntse o na le matla,
he did not fall into those temptations. A mo leka a re ka bane o modimo wena itatlhele mo fatshe re batla go bona gore o tla tsoga na. Jesu Kriste o ne a nna mo a ntseng mo teng, a nna pelo kgale, a itlhotlhomisa mo a leng mo teng, a itshokela mo a leng mo teng. He never moved from where he was, because o bone gore Satane o ne a leka mmele wa gae, o ne a se ke a tumela moya wa gae. So go itshoka go ke ho Jakobo a tlhalosa gore re le ba Kriste, yes, phutheo a nang ngwala mo yona e ne le phutheo e ne e sa itekelela, e ne e tsamaya mo ditikong tse di farologaneng, fela e ne ba hopotsa gore le fa o sena dijo o sena ntlo, itshokele mo modimong a hao, because at the end of the day you will see the glory of God. Mona ke Jakobo a ba ruta ka gore le fa o itshokela, the end of the day you will see the glory of God. O tlo bona boholo ba modimo. You will see why o no itshokela. You will see why you've waited. You will see why modimo ana o ruta thuto ena. Because bofelong ba diteko tsotlhe, it is not sin, but bofelo ba diteko tsotlhe tsena is to remain steadfast, le ha hona le metsi, le ha ho sena dijo, le ha ho sena eng. Ha re simolola re bala verse 9, e ruta ka bohumi hore even if you are rich, remain in that richness, but if push comes to shove, remain mo matong a modimo. Ka hone re batho mo lefatsheng matsatsi a mangwe, when we are rich, ha re hopole those who are poor, but when you are poor, we are among those ones who are poor. Re hopole hore motho yo wileng, the only direction a tlo yang ko yona ke ko hodimo fela. Motho ya wileng, he can't look on others, he can't look down on others, because he is already downwards. But the immediately o le kwa hodimo and you look down on others, the only direction you can go is downwards. Bomele bontate, ha e tswella pele verse ya rona, e re right after we talk, you will receive a crown. So really batho ba mo lefatsheng, sometimes we look into many materialistic things. Fela mona modimo o bua ka serwalo se se tlo re hodisang mo tumelong. You know, re phela lefatsheng la hore we service most of our physical body than our spiritual body. We service most of the time our physical body, but we do not take care of our spiritual body. Every morning re a tlhapa, re ba skono, re itshasa ka di-perfume, re apara sentle. Fela memoya rona sometimes they are not as clean as we think they are, or they are not as happy as we think they are. Because every day re tsoha in the morning, we service our bodies, but we do not take care of our spiritual self. Today's verse e tlhalosa ka serwalo, the crown that Jacob has spoken about. Gore serwalo sena se ruta gore to remain faithful under any pressure, under any circumstances. Because once you take that crown, that rich crown ya tumelo, gore fa o feta mo ntho engwe le ngwe o tlo kopanang le yona, nothing will change you and nothing will remove you. Hona le setlhare se sengwe se se nnang towards the desert. That tree only experiences water twice or once in a year. That tree, it is called a palm tree. So a palm tree ke kutu e le nngwe fela e tlohang mo fatshe e yang kwa godimo. Setlhare seo ha se kopana le pula, ha se kopana le moya, ha se kopana le tsotlhe, se a tshikinyeha, se kaya left and right, forward and center. Fela at the end of the day, se ka tshikinyeha, se tla bua sentse se eme ka mokgwa se leng ka teng. Setlhare seo re ka bona re le ba Kriste re ikopantsha re itshwantsha le setlhare seo hore tsotlhe di ka tla di ka feta mo lefatsheng, ditiko di ka tla ra be ra tlhanohela ba lapa la rona, ra be ra tlhanohela ditsala tsa rona mmogo le baratani ba rona, fela we remain steadfast gore le ha sefefo se feta, will remain steadfast jaaka setlhare sena sa palema. Because we can learn a lot ka setlhare sena sa palema. Just like metsi,
o ka shapa metsi wa irang fela at the end of the day e re ha moya o setse o dutse le metsi a tlo remaina to the level a tlwetseng ka ona. Let us find ourselves in those metaphors. Hore diteko di ka tla mo lefatsheng, Modimo a ka tla o fa matla so the diteko ha di tla tseo Satane kgotsa mongwe le mongwe a ka tla tlo leka. Nothing will remove you, nothing will shake you. Ka lebaka la hore wena you are wearing this spiritual crown that will give you peace and that will give you strength gore o fete mo o fetang mo tsona, gore nothing will change you. This crown ke sesupo sa kamohelo e galalelang ya botshelo bo bo sa khutling bo bo tswang mo go Modimo. Ke mantswe a Jakobo a rutang ka ona ka tseno ka serwalo the crown e leng sesupo sa kamogelo e galalelang ya botshelo bo bo sa feleng. The crown that is given to him ka rona by only loving him and staying faithful under pressure. Let us teach ourselves to remain steadfast, to remain fortitude, and to remain strong no matter what happens. Hore diteko di ka tla fela Modimo re mo rapelang o re file matla to remain steadfast and not move. A re ithuteng hore even the slightest inconvenience, not to panic, but re tshepele mo Modimo, to remain steadfast, re tshepele mo Modimo. Ka lebitso la Ntate la Mora le la Moya o galalelang. Amen. Dithapelo tse pedi tsa go leboga lentswe la kajeno la letsatsi mo go phuthegong. Seng ha letsatsi re tlisa ditanki le diteboho wena Modimo a lokileng re lebohela bophelo bo go fileng bona ho seng ha letsatsi la kajeko Modimo a lokileng ba bangata ha ba tsoa empa o ile wa fadimisetsa sefatlhego sa hodima maphelo a rona wa re tsamaisa ka roleto ra ba fitla ka nqalo le sebaka Modimo a lokileng mo re utlwileng lentswe Modimo a matla o tla re a kopa le o seng ha letsatsi Ntate a lokileng ha lentswe le ke le ahe ka hare ho rona Modimo a lokileng re tsebe hobane jwalo ka mmina thoko a kile a bua a re bophelo ke wena fela empa batho ha ba tsebe re rute ke hona ka lentswe la kajeko Ntate a lokileng ho tseba re tsohle tsa tlase kgwedi le letsatsi di etswa ka wena Modimo a lokileng re fe ke hona kutlwisiso Modimo a lokileng ya ho tseba hore borui ba lefatshe Ntate a lokileng ha bona bohlokwa ha bo sa tle ka ditsela tse lokileng empa bofutsana bo re leng ka hare ho bona ha e le wena o phelang ka hare ho rona Ntate a lokileng bo feta borui bo leng teng ka makgolo le ka dikete Modimo a matla hohle re fe ke hona kutlwisiso jwalo Ntate a lokileng hore re se ke ra labalabela tsa batho ba bang Modimo a lokileng empa re ananele tse re nang le tsona re tshepile wena ka lebaka la lebitso la hao Modimo wa Israele tswella pele ho hodisa tumelong jwale Ntate a lokileng o re hodise le kutlwisisong ya lentswe la hao Ntate a lokileng e be lona le re tataisang ka mehla le matsatsi Modimo wa Israele ntse ke hona bo rona ka hare ho rona jwale Ntate a lokileng ho ahe wena ka hare ho rona ka mehla le matsatsi senatla se setle sa lehodimo re a kopa Modimo wa Israele re kopa tsena tsohle lebitsong le matla la mopholoso wa rona Jesu Kriste amen. How more
Morena le Modimo, lebitso la hao le bokgabane hakakang lefatsheng lotlhe. O beile kganya ya lebitso la hao lehodimong le lefatsheng. Modimo rara, Modimo morwa, Modimo moya wa boitshepo, rara wa rona wa lehodimo, kgosi ya kgalalelo, wena mothata yotlhe, wena Modimo yo o bokwang gararo, wa galalela senatla sa lehodimo, Mesia lokileng, mosong wa letsatsi la kajeno senatla sa lehodimo, re tlile ntlong ya hao senatla sa lehodimo, ho tla ho utlwa lentswe la gago kgosi ya kgalalelo, re re a lentswe lena senatla sa lehodimo, le age dipelong tsa rona, re le boloke kgosi ya kgalalelo, re le phele mabaledi wa bophelo, mme re ska le utlwa fela mabaledi wa maphelo a rona. Senatla sa lehodimo re a leboga, o tlisitse motlhanka wa gago senatla sa lehodimo, go tla go re ruta ka lentswe la gago mabaledi wa bophelo. Father Lord, Mesia lokileng, bless him morena le Modimo, replenish his strength morena le Modimo. Kgosi ya kgalalelo, re a rutiwa letsatsing la kajeno senatla sa lehodimo, gore a e re tsela, ha e re emela mebutlwa le ditshetlo senatla sa lehodimo, rona re eme tumelong senatla sa lehodimo, re lebelle kwa godimo, kwa thuso ya rona e tswang teng kgosi ya kgalalelo, le ha tsela e le boima senatla sa lehodimo. Father Lord, Mesia lokileng, re lebelle ho wena, honne wena o le our refuge and strength morena le Modimo, honne re te go tshepile kgosi ya kgalalelo, mabaledi wa bophelo, re tiise tseleng ena mabaledi wa bophelo, re se ke ra tsikingwa ke sepe mabaledi, re tle re eme tumelong kgosi ya kgalalelo, re utlwisise kgosi ya kgalalelo gore o mobe o kgatlhanong le tumelo ya rona senatla sa lehodimo, re a tiisiwa letsatsing la kajeno, a re eme tumelong ya rona mabaledi wa bophelo, re okeletse kgosi ya kgalalelo, re lebelle kwa thuso ya rona e tswang teng sefapanong mabaledi wa bophelo, re a leboga mabaledi wa bophelo letsatsing la kajeno, re rutegile mabaledi kgosi ya kgalalelo, a re ha re tswa mona kgosi ya kgalalelo, re tswe re matlafetse, re tswe re tiile tumelong tsa rona kgosi ya kgalalelo, mabaledi wa bophelo re a leboga. Tlhogonolofatsa tlhogo e nngwe le e nngwe e keneng hare ho tempele mabaledi wa bophelo, a re ha re simolla beke kgosi ya kgalalelo, wena o tsamaye le rona, o re matlafatse mabaledi wa bophelo, o re fe matla, sireletsa le bana ba rona kgosi ya kgalalelo, mo ba tsamayang senatla sa lehodimo, wena o ba sireletse, o ba tlotse mabaledi wa bophelo ka madi a hao a konyana ona a sireletsang, ka Kriste morena, amen.
Ke a leboga bomme le bontate, sebakeng sena ke fa monyetla kgotsa ke busetsa marapo go tswa lekgotleng la kereke gore tlo tsamaisa karolo e latelang. Ke a leboga.